FIR Klaika Ananda Bazar Police Station wa candidate Bhabaranjan Riang bini upore false allegation klai social media ni Facebook WhatsApp group wa viral klai jakmani Mizo Convention rok by agreement klaimani TTAA DC Chongmari wa Chipramotha keplaying ke Mizo rongno lalda sidanai henai Mizo rongno lalda autonomous sanam renai fake agreement klaimano te Israel Shrai ke kokulugi shaka Pula no hambai je nai tong rong jo tulu go rong ang pula bo media ni chuteo ang ke ha message rin na yo tinio aini against so je false allegation je khemo abo ke ma ke Miju convention Jampui Hill by aini Dr. Jairam Thiama secretary of mane Miju convention bo by ang agreement khemo MO khemo sign khemo ni keha copy bo tawo sara tripura viral to je boro masya purpose ke je condition of masya Tripura party jodi 2026 power phake borok ma establishment of Jampui Regional Council khenai hiye semoto treka ke nomination of TTADC one member from Miju community ye je ro brani demand point no ang agree khemi hiye je aini false signature ye je social media o viral khemon boye tini ang FIR ma kha ang kuno din bodima khemokri ko Jairam Thiama ba amale mobokroi agreement khemokkroi ebong agreement boro sadharon brophom simai je agreement khethiyo to seal signature to tone naw witness po tone naw kuno mahapokri ro false allegation kheye just any reputation no kharab kheni ye kisu bro negative thing karo ano politically mane just mata khenai boye ang tawo kaham khaini je reputation to mono nosto khenai boye je khemo abon boy ang baithake tinio gisa mane social media paye masaha je bodima bro no immediate arrest khening tho hiye thanao FIR copy ang FIR launch kya boni against je bro culprit khenai against so culprit khenai no for identify kya tobe ang abo officially tawo janaya abo law and order to boro no sanai boro jebabe samungtamo abo duniao boro chongna chongno asu buka hiye chongna abon bae bo mungsauna ya hi chongi khekna ar info lugoro jotto lugoro tinio sinai je spole satcha spole juthai modiyo bo je viral khenai bo je ano reputation kharab khen chongnai bo bro কোনো দিন কাহাম মাইয়া এবং কাহাম ব্যক্তি ফংয়া বনি মাইন্ড সব সময় নেগেটিভ সমাজ বদিমা ব্রো তমন বাইনে চং লিডার বারি খে খকচিও চং কলম কং চং সামু কাহাম তাঙে তংফনো চিনি রেপুটেশন খারাপ খেনি হি বড় সব সময় চনো দাবাই তিমন বাইনো চং জেসা কাহাম খে তাং তংফ চং চুমাই আমন কারণ চিনি ব্রুনি তাকুরো ন আং বনম বন মাকয়ু বদিমা ব্রো থার্ড ক্লাস ব্রো ন থার্ড ক্লাস মেন্টালিটি বদিমা ব্রো ন একসেপ্ট তাকেদি bodima bro ni kauno taknadi boje viral khemo totally false ang kuno din bodima agreement khemo kreko aba ang fully confident ang sarao abon baina FIR launch keu kya sir tini boro jenong FIR khemole kya su ni individual name mo khi kya su ni mu khi ye FIR rimdet mare kya su injus ni mu ro khi rim kya ni against so kya ni mu mention khiya tofo chung already identify khe pa abo Jenaya, je spoke abo viral khenai abo ব্যক্তি no se against so angsao apo individual ke hana pa arke saya abon bai je khenai prothom surat je spo rai abo bro eresung tho khakchang sa Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiyogoi rizakha Boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Phati tham mai hostelo tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number